December nili kumsang ni somni pali ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau khovel mun rang ranga tharum thoa boina chuak te me mi thai hanilawa Ukraine in dona azwal zela Middle East lamala Israel le Palestine firfiak polte in beina halatheng ranga Iran thop Hezbollah firfiak polte le Israel in kara inka hana thuthlung hanzia point omzia hanei tak thailawa Syria tol chung in dona po khopui than khatte helpolten hanlak belle towa sarkar sipaite tranpui turin Iran chuan athop helpol than khatte Syria ram chunga hatirlu belmek bok ani in dona wanga hetianga khovel haboi noi lai hian Nizan Khan South Korea mi puita tan chuan mutmu han tuana chi ni haulo khopin ram chunga boina chuaka Nizan dar som velatrang Khan tukin jing thlangin Seoul khopui chu nasatakin habuaya mi puite hanchi ai boka khopui chunga South Korea sipaite anjimup mup mai boka kumtam tak chung military ku anti sipai rorelan huaya lawam to South Korea thilthleng hian khovel habarakhai hle hane South Korea President Yoon Suk Yeol chuan Nizan dar somle minute somni vela Khan television kaltlangin emergency nation address sanaya heta hian marcelo hapong ta thut mai hani President Yoon Suk Yeol hian asaidan chuan South Korea mi puite zalen le limna alak sak ani lona turin he thil hi tini ti asaya arang thayang berin anti state forces sati mai state dautal tu sipaite me mi ani thaina turle ramchunga North Korea thop tu mithan khatte politician zinga po hanum nuala chung ta chu then faina turin marcelo hi puanani tin president ani nei na kentel sipaita chunga thunai tu ber commander in chief ani na chu kenko zui ngalin sipaite khopui chunga lu turin hriat tirna hati chuak bok National Army tenhena Parliament House venghim turin hordar hati chuak boka Marcelo hapon nuwa hian South Korea ramchunga media zongjong te dot thu thedar lo turin hriat tirna hapek baka media le social media zongjong po khwakhirna thupek ati chuak zui ngala mipui te hanchi aya Seoul khopui chunga mipui tam tak anpung khoma ti turber po hrelawa hetianga hanom mek lai hian South Korea opposition leader chuan video message live in hati chuak zui ngala he marcelo hi danbe ani thaina turle liani thaina turin mipui tanen kantho howanga ya mipui zongjong te Seoul Parliament House ron kalthau turin kangen chawni tin he video message hian hati chuaka ti chon mipui ten Seoul khopui chunga Parliament building lam hanpan tarui rui maya kot thera mipui tam tak anpung khoma marcelo handulo zia hanau puya South Korea sipai ho khopui chunga anron luta Parliament building chunga po kongka tranga hanlu baka tukver dar thalang tatikein sipai te hanlut boka hei hian mipui te hati phoklek zuala rural tuatana hanthlan chua Parliament member ta chu hren be ani lauthona lian tak aum zui ngal ani South Korea President hian Marcelo Manghian Republic of Korea Zelena Tlanhiamek chu kahum himanga kasiam thale donani hatia Korea media frang le the Korea Herald ten report an pek dan chuan sarkar do dal tu sipai anti state forces tia hasoi ta hi ako ber chu South Korea sarkara opposition ni chunga parliamenta member nga jok ep tu party te asoi na ni tin han reporta insequela party hian parliamenta harsat na hantoka bilan phar thren khat te opposition party ten hando dalawangin an paithak saka chu ruralai conservative ruling bloc tan political gridlock ania chuthil chu adulo wangin bil jongjong te kaltlang puya opposition party a hroi tu thren khat te da that ani thaina turin marcelo hi hapuang ni in hanthrebok ani kumsa khajakua somret chowela Khan South Korea hian sipai rural na halawam towa democracy chu rabe halawni towa mi pakhat thunai na sang tak mangin ramkai hruai halawni to wangin
South Korea Eptupolian Ber Democratic Party ta chuan Nizan Khan han president malak na chu abul bera chuan coup d'etat anti sipai tero relna military coup thlentir na turata na malak na ni tin han puwa nasa takin han social zui ngal ani tichuan South Korea ramchunga hian North Korea laka venghim turin US sipai ten base na in North Korea laka venghim turin sipai singhi sangriat zanga veljat anda meka Nizana president in hetianga Marcelo hapon tak thutabang hian US po aham haiviawa mase South Korea in hetianga thilati wang hian US chuan uluk takin kanthirani ti ansoya South Korea president hian emergency martial law hapon tur chungchang hi engma US nena hian hriat tirlok na anei lawani hantia atoizong in soitaila South Korea poisa hlut na za pasarin hanti hniam sakmal hani United Kingdom point he thil thleng hi uluk takin kan monitora kan thil ranga thil thlen daneng kim hi chiang takin hriat kan tumani hantia tichon ni jana vek khan South Korea poisa hlut na hi UK chuan za pali velin hanti hniam sak bok ani kumsang khajakua somriat chhovela khan hetiang hian Marcelo puangin military coup halo thlen to wangin opposition party mai nilowin president unsequel omna ruling party hruaitu tengai point lauthon na hanaya Marcelo puanani chu andem takjata nukir turin ngen na ansiam boka mipuitam takte point khatiang thil sipai rorel na kha haum lengti launa lian tak anei wangin nasatakin handau dala Nizan jan khuwa khan kot thera mipuitam tak engtiklai point hanpung khoma President in Marcelo hapon chu lipa bang turin han phut ani tichon ni jana khan National Assembly emergency session ko ani zui ngala parliament na thok tu parliamentariat ten parliament building chunga sipai ronlu tumte nasataka danga anbai mek lain assembly session hi neitran ngal hania legislator pungkhom ta chuan kumsang khajakwa somriat nuwa South Korea avai khatnan Yunan Marcelo hapon chu lungrol takin handau dala he Marcelo hi danlowa puan ania lile ngal turani tin legislator jasom kwa kalkhom ten lungrol takin daudalna ommi alawin Marcelo lip ngal turin vote anpea South Korea parliament a hian member jathum jat tanuma Nizan Khan jasom kovel hankal khoma athan ta chu harsat na hanaya wangin ahmun hi antheng thailawa mase South Korea politician jongjong deu thoin anom na hmuna tangin hetianga emergency martial law puan hi omzia nei lawa be chan thatak anei lo boka South Korea president hian in dolain martial law hapuang thaya ramchunga ralthum manga inti boina lian tham achua chuan martial law hapuang thai boka mase chung thil thlang chu ramchunga le rampona tanga beina engma haom lo wangin martial law hapuan hian chan le wang thatok anei lowa dan lowa martial law puanani tin nasatakin han social bok ane tichuan South Korea danang chuan parliament legislator 10 martial law dodal zong hian thutluk na hansiam chuan chu kaltlang ngei tur ania chuti rol chuan president in hapom puiturani ti ania parliament legislator te thutluk na hi president chuan hapom pui mai bik silawa kumsang khajakwa somriat chawa hetianga Marcelo manga sipai rorel na hadin laya legislator te manle tha hani na tachu athleng non leang ti launa lian tak awm chunjom ta jela chutiang launa chu tijual turin Seoul Defense Ministry chuan parliament thutluk na hi anjom hal mai thailawani ti soin president in thupek dang hapek ma chuan Marcelo chu ankalpui chunjom dona sipai ten Marcelo chu khautakin hanken ko chunjom donani ti anpuang zui leta hani kan soita kang khan South Korea dan chuan president hian Marcelo block turin parliament vote hi athop phot turani ti ania thop ngei turin dan chuan haphuta maseng tikhuna nge thopna pe kang tiro chu South Korea constitution a hian zialan hani lo thung ani mipuitele legislator ten nasataka handau dalna kara Parliament House sa sipai lut thren khatta chu in withdrawing Nizan dar khatle achan vevela khan Parliament compound hi hanchua sana
heti rol hian parliament le a che vel zonga hian sipai tam tak an lom thunga Asia ni kai chuan South Korea sipai ta hian president in emergency martial law apuan chan hi chiang takin han hrelawa a chan thato ka wangin martial law hi puan tur hani chau wangin sipai ta hian president thu chuak khi lo thei loin an zom nge ngei phot tur hania chu wang chuan parliament house le a chevel zongjong chu sipai ten hualin han ven himna hnuaya an da parliament house chung le Seoul khopui chung zona te sipai thlona le helicopter thren khat te an thok kwal rang boka chung ta chuan mi pui te nasa takin hatiral khel zualani hanti ti chuan South Korea sipai ta hian hanti tur hanti ni maya sipai ho tulu army chief of staff chuan kot thera mi pui ta boina siam chu met mit tur ania chu chu dananga hanti turani thu hasoya South Korea martial law po thupek omlawa man thaina tur dan aom sa media zongjong chu sipai te thunaina hnuaya an thunun vek turani ti South Korea dan pui chuan asoilan sa hani boka emergency martial law puanani takawang hian chutiang dan chu kengko turin sipai te hi an thok chok mai chau ane tichuan Korean Federation of Trade Union le Federation of Korea Trade Union ta chuan norhuai hotna tur chungchang soi hoin emergency meeting han ko zui ve ngal boka tichuan parliament le a che vela hun reilo ta chungin mipui han khatlat towa martial law chu han du lowa han do dala martial law puang tu president chu man turin han phut bok ane mase Korea danang chuan martial law puanani to chuan parliament national assembly chu thriangal tur hania mase hedan hi han hriata wangin thriani main legislator te in ko khomin martial law do dal zong hian vote la in thutluk na hano siam man to boxia sipai ten parliament building control tumin parliament chungalu hantuma parliamentary staff tenen nasatakin hanin nora parliamentary staff te hian lutlang tir phallawin kangthel na man ro fire extinguisher mangin anlo beileta kongkapuya te tukverle munrang ranga ral thuam famkim nenaron kal sipai hotanen hanin nortona hetianga sipai te dan khotlai hani wang hian hrenbe zui hani theina chan sang tak kom chungin huaisan takin legislator za somkua kalkhom ta chuan national assembly a emergency session hi nein vote hi hanlo la jau man hani tichuan president omna party conservative people power party a an khoi tulu ber han dong hun chuan thu chua haron naita president in martial law apuan hi thildik lo hania mi puitanen thok khowin kanti top ngal hatulani tin dodalna haron nei zui ngal bok tichuan South Korea parliament a majority ni na nei democratic party khoi tulu ber Lee Jae-myung chuan online live streamer tank te armor personal carrier le silai le hriam thrai te kengin rorel na chu sipai ten han keng ko tran meka Republic of Korea economy chu atla hniam theilawang ka khwale tuidu tak teu National Assembly a local ro martial law hi ti to pangaya ni tin mipui te akau khom ane Asia ni kai chuan martial law puanani chan tak hi North Korea thop tu ramchunga politician hanom wangemo North Korea thop tu media tele mipui jinga po chutiang mi chu hanom wanglam ni lovin kum tharatana budget ruam hanna han phar chungchanga Liberal Democratic Party nen hanin karbo ruak athalo sa hlea budget ruam han hi parliament a hian nol sakin hanlo dang towa chu chu akal tlang pui thaina turin martial law hi hapuang nia hriat ania hebaka hian opposition party lian ber Democratic Party te hian anu puile top official thren khat te politics thila hanin rolna chungchanga independent investigation nei anlo phut towa mase chu thil chu president insecure hian halo nol to boka political rival ta hna tangin social na hadong na salea tichuan dananga malak theina hanai silo wangin sipai rorel na sipai dan martial law noya tangin ti hlotin hatum tani anti US National Security Council thupong tu chuan Yunan Roman na hanai hi engeni kanhrelawa Washington nena hian hriat tirlok na hengma hanai lo boka South Korea he thil thlang hi uluk takin kan ngai tua kanen dikme kani hati kum sangkha jakua somruk pakhat le sangkha jakua somret pariat inkar chunga khan
sipai dictator lian tak mai South Korea hian han lo ding chuak to pak le chun te han nia hengmi te hian an ram chu sipai roral hnuaya hunrei tak chung han lo kai hruai to Tichuan Center for Military Human Rights chuan hetiang thil hi alo thleng leang ti hi ngai tua po kan ngai tua ngai lowa mase tuna hian halo thleng le ta Republic of Korea mipui telaka indona puanang tluk kania chutiang baile ta metmit tur chuan mipui tele lawmaker zongjong te kanin buat saya kanin thurual hangai ani tin thuchua anon nai zui bok kum sangkha jakwa somruk pakhat le sangkha jakwa somriat pariat ta sipai thunai nan hnuaya da pak le chungten rowan relai khan mitam takin nunnan chana khatiang ang thisan chuana rap thak kha Nizan Khan South Korea mipui le pol trang te lawmaker te chuan thengle tura hangai man hial to ani achan chu parliament emergency sessiona president in martial law apuan hi dodalin hlipngal turin zain vote an thaka han thlopa mase chu thutluk na chu hren be niin parliament thutluk na omjanai lawa siam hani wangin mipui ta hlau thon na halian ta tul hani tichuan martial law puang tu South Korea President Yoon Suk Yeol chuan politics lama ep tu pol ta chuan just te anwawa prosecutor te impeach paitha kantuma ramchunga kot ta chu chathai lawa siam antuma interior minister te top broadcasting regulator te board of audit le inspection how to le defense minister te ban tumin impeachment trial nei antum bokani tin hapua heng zongjong hi martial law manghian siam that ani donani hati mase agents France Press in report an pekdan chuan president hi ani na hian atling zoloti mipui tam tak ten hansoya mipui ta zona kan zona tang chuan president Yoon hian kumsang ni somni panhi tang khan South Korea president ni na hi alatana tichuan ro rel hnuaya media telaka dodal na voitam tak alo lang towa media te nekche pania democracy rabena thil tam tak alakatang hian mu aloni to boka chuwang chuan ama hi South Korea democracy ram hruaitu tan hian atling lawani ti alang chiang tiala heiwang hian opposition hruaitu ta chuan interior minister Lee Sang-min te Korean Communication Commission Lee Jin-soo le former defense minister Lee Jong-sup ta chu democracy dan kala hanchet na thil tam takawangin impeach tumin ruamman na hanlo nei toa tichuan kumsang ni somni pangata na South Korea budget tur aphara thil diklo tam tak omawangin opposition ta chuan US dollar maktadoi ni point pariatin 2025 national budget chu ti niam sak tumin handang chata chu president Yoon chuan administration chu chathailoin opposition party ten siaman tumna ni tin halo pu to bokani hanti tichuan the Korean Herald chuan heng zongjong hi kaltlang pui hatumna wangin martial law hi hapuang ni in hariat bera South Korea rampum huapa martial law declare hanin hunhun ber chu kumsang khajakwa somriat kha hania khamitum khan democracy chu paibo mak ang hania chundo han kai hruai sipai te roral hnuaya hatluluta khamitum po khan mipui tam takin nunna hanchan pha achan chu mipui ten sipai roral na handulawa democracy tundin le tumin nasataka hanbai wangania tichuan nunna tam tak chantu ten nunna hanchan na chu lo chamlawin kumsang khajakwa somriat September tha khan president thar chu danpangai takin homle thaita sangkha jakwa somriat pakhata martial law chu li anita khamin huwa khan rampum huapa martial law ponle masabar chu tuntrum hine hanti tichuan mi puitele rural tu te gi takin jankhua hanom to nuwa tukin jing darli le minisom nivela khan president insequel chuan tukin jing lampang nizan janlaya pel nuwa national assembly in martial law hlip tura hangen nale vote la hanlo nem he to na chu apomani ti aron puangta cabinet meeting po akai hroi ngal donani ti asoi boka tichuan cabinet meeting kaltlang hian martial law hi kalhi pang tin television kaltlang in nation address aron naile ta Zandar somle minutes som nia martial law hapuna tangin
martial law ahlib le donani ti aron puanin kar hi darka ruk chuang hani president yun chuan parliament atanga impeachment trial nei tura malak na fo thin chu nei tolo turin hangena rural na chaw boina legislative manipulation te ti topin budget ti kholo zonga inrol tolo turin ngen na asiam bok ani masa thilbai sai hi athleng to kherangem le tichon parliament president malak na martial law handulo chungchanga vote anla khun hi kanlo soilang lawa South Korea taima Nizan janlayapel nu darkhat vel kha ani engponi sela darka ruk chungvel chu South Korea rampum pui chu haboi noi noya mipui te lau thongin anoma anchia ya khopui chung chu mipui au thomin hakhat ani deu bermaya legislator ten thaitop choin democracy humhim tumin hanbai bok ani president hian martial law chu leni donani ti apon nuwa athil bai sai te hi athleng kharin harinom ta chialowa president unsequel paithak nan impeachment trial nei turin eptu party polian berta chuan annor jui tanghal hani december nili tukin jing daruk le minute somni pathuma khan the Korean Herald tin report an pek dan chuan eptu party polian ber democratic party chuan tukin jinga khan president unsequel laka impeachment motion siam 100 ani ti anpunga naktuk ninga nia plenary session hanaya he thil hi thlen hani donani ti ansoi bok ani hebaka hian eptu party rang trangrol pol ta chuan parliament hi anthulu na wangin president laka po hian thunai na hanai thaya president yunnan parliament in martial law hlip tura angen na apom nuloka ban ani ngal dan tur hi soi hoin meeting poimo tak anai zui ngal bok ani South Korea media KBS chuan South Korea mi puitele opposition party thren khat ten president hi banghal turin hanphuta president bang tura hanphut na hi aparti chunga tang poin thop tu tam tak hanom boka president atangin ain nuk dok lawani chuan parliament a impeachment motion chu kalpui ngai hani donani tin han report bok tichon president unsequel chau hi martial law puang tur hian malatu hanni hanring lawa chuchu a cabinet minister jinga defense minister Kim Yang Hyun hania the Korean Herald chuan ahma dai atangin martial law puang tur hian in bot saina hanlo nei tonin hariata kumin september thatang khan defense minister atan Kim Yang Hyun hi laklu ania tichonan na hachal nu lokatangin emergency martial law puan hi prime minister kalplangin president nena halorotto hani South Korea danang chuan defense semo interior minister emo chuan national emergency huna prime minister kaltangin president hena martial law harot thayani ti ania South Korea defense ministry chuan september tha khan hetiang hian rotna anai ngai ani ti annem heta tichon ni jana martial law puanani ma hian defense minister Kim Yang Hyun chuan sipai lama hotulok tak tak te ki commander te meeting a kawa he meeting hi president thupek chungchang han bozui dan tur soi ho na hania asipai jongjong ta chu film khurjol turin thupek ati chok bok ani tichon legislator lawmaker ten parliament a martial law daudala thutluk na siam tura vote an lakhom don laya sipai hengemazat le army special operation unit te hialpo national assembly building lian taka lut tura thupek pekna po khan in nam noina hanai bok ani defense minister Kim hi kumsamruk le paruka upa ania 3-star army general lui hani boka president Yunnan hian anin khriat na haraitoa high school lama po local dun to hani boka kumsangni somni panhi khan Yunna presidential campaign team azoma tichon Yun hian president ni na hachan nuwa president office chu Ministry of National Defense building a son turin rotna halosiam to boka khati hunlai khan presidential security service a director tana ruat ani layania tichon defense minister tana ruat ani le taknuwa hian eptu party le lawmaker rang te chuan du lowin hansoi sela Yunna office in martial law hapuana turatana maladu turtura andrin lel haloni daito ane tichon South Korea hian president impeachment motion hi rotna thlen hani tangin darkar somni pali tanga darkar somsari panhi chungin
vote thak man vek tur hania President Insequel hi pai thak ani ngai rin hania hebaka hian nizana diglo taka martial law hapuan na in nam noile rodna than tu tele lotran pui tu tachu uluk takin chuizui hantum donani ti asiani kai chuan han report bok heti lai hian the Korea Times sin report an pek dan chuan South Korea news media lian tak tak mai pariat injam khom journalist le official tam tak tachu emergency press conference na in han pung khoma Seoul khopui laili lai taka press center a pung khomin he thil hi social na satlia mai ni lawa President Insequel laka hian in dona kan na yani hanti press meet te na thona jongjong chu jan khat thil thuwa sipai te thunun na hnuaya da tumin malak na na ya hunenge ma chan chung martial puanga amalak na jongjong kha South Korea democratic principle zalo na le bo chet na hania President Insequel hi banghal turin kan dua banani nuwa manhal turin kan phut bokani tin thu chua khau tak mai han siam bok ane Asia khomol puya ramro pui ber han te na tanga pathum na South Korea hi Nizan Khan sipai te rorel na hnuaya atlulut len trepa legislator jongjong tele mi pui te bakka opposition party mai nilawin President omna party ngai te point in thurwal le in lungrol takin martial law handau dala South Korea sipai rorel na hnuaya tlulut trep to chu chan chua hani thaita hani South Korea opposition party paruk te chuan injam khomin President Insequel pai thak na tur impeachment motion chu han thelut towa malak zui zel dan tur chungchanga update thar haum deu ranga masa he china hian tuntrumatan chuan dutok phot maila tuntruma kandon report news update frank hi update aronom tira ron soi zelania hewang hian report hi tlemin ai kal thel mai thaya thirtu le ngai thatu ten in hriat thiam na kan ngen ani